byamaze kwemezwa. Ikipe ya KNC izwi ku izina rya Gasogi yamaze kuba yaterwa mpaga n'ikipe ya Rayon Sports nyuma y'uko yari gukina n'ikipe ya Rayon Sports ntize ku kibuga, ngo bivugwa y'uko KNC atari yari yanze guhabwa notification igaragaza y'uko match izabera ku mahoro. Gusa nta bidasanzwe ni ubwoba bwo gutinya ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports muri ino minsi ifite current form iraryana, isa nkaho iri kugaragaza igitinyiro bijyanye rero na KNC uko yimereye. Turabizi yaheruka kurya 3-4 ngira ngo n'ikipe ya APR imwandagaje ku bintu bigaragara, none yavuze ati ntago nongera kujya guseba rwose mu mahoro iri joro. Umureyo ni mubi muramuzi nijoro, kandi iraba ari motive n'umufana nyuma y'uko ikipe yari Hilal yari imaze gutaha CRS Berkane. Ubwo hari guhita hakukizaho match ya Rayon Sports na Gasogi saa 4. Ubwo ngira ngo match yarangiraga ikipe ya Rayon Sports, habayeho gutegereza ikipe ya Gasogi ntiyaza, habaho murabizi ko match igiye gutangira habanza kwishyushya, hakabanza nyine ibintu byo gufata urabona abakinnyi nyine basa nkaho bishyushya nyine mu kibuga, bategereje ko mu kanya kari buze baba bajya mu kibuga. Noneho ikipe ya Rayon Sports yarigeze ku mahoro, irangije irakora utwitozo tubanza, bategereza Gasogi baraheba, ngira ngo bavuga ati wenda iraje, bategereza haraheba, biragenda bigeraho bakira yuko ikipe ya Gasogi itaje. Ubwo iyi tegeko rikavuga yuko mu gihe ikipe yaje ku kibuga yahagera, indi adversaire agiye gukina nawe nihagere iterwa mpaga, nyine bibara yuko nko gusunwa mwe kera nk'abantu twagatukira match bita gusunwa. Ikipe rero ya Gasogi igaragaje urwego ruri hasi mu ikipe ya Rayon Sports. Nta kindi bari gukora, ni gusa nkaho ari uguhita nyine bavuga ati ni mpaga iragurikiraho rwose. Sina ngombwa ngo bisabe ko bajya muri Ferwafa, ni ibintu biba bizwi. Ngira ngo nk'ikipe ya APR nawe igeze guterwa mpaga ni ikintu kirenze cyane, ariko ikipe ya Gasogi yagaragaje gutinya. Ese rero nuko wenda ivuga ati ni ugukomera, ni uko twibona yagarutse mu bihe byayo, nubwo zitagenda zitungurana. Hari n'ukuntu ujya numva yuko ikipe yirukanye umutoza match ikurikiye iza nkaho abakinnyi bideburura bagakora resultat ziteye ubwoba, wabona yanze gunyagirwa kuvuga ati ubwo nanyagiye bine. Ahangaha baza kubona abakinnyi bikorera match yabo nkarya 6. None gusa ntibisanzwe ku ikipe ya Gasogi, bisa nkaho bibaye bitunguranye. Abantu bari baje kuri match bitabiriye rwose, abariyo mwabenda kwitabira ntibareka kutajyayo. Ngira ngo ikipe ya Rayon Sports imaze kugera kuri stade, muri uko gutegereza yoho bumvikana ko yari yaje yiteguye adversaire, kandi baje gukora resultat zibafasha kugera ku gikombe. Kandi ubu ngubu tuvuga yuko ku kijyanye na resultat, ubwo nta manota 3 aje asangare na mpaga y'ibitego 3. Murabizi ko mpaga isanzwe hari ibitego 3. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sports 3 yamaze kubiyakira mu mufuka, yamaze kubiyakira mu yandi. Ubwo hakurikiyeho kuba bategura izindi match. Ngira ngo ikipe ya Rayon Sports iri muri gahunda yo gushaka umutoza. Wowe niba uri umureyo ukora subscribe, uzajya umenya amakuru update tukugezaho. Ngira ngo hari benshi bari kuvugwa muri Rayon Sports. Muri Rayon Sports ngo ubu itakirasa arimo aravugwa, hakaza Kasamugandere ari mu gutoza abana b'abategarugori mu ikipe y'igihugu Amavubi, hakaza Ntaringingo Francisco nk'umutoza wa Kiyovu Sport. Niwe usa nkaho arimo arazwa imbere, gusa abariyo cyangwa ubuyobozi bwa Rayon bw'inzibacyuho nibura bikonfirma, ariko bisa naho nawe ari mu bantu bashyirwa mu majwi y'imbere.
birashoboka ko Rayon Sport ishoboka ko igiye kuba yubaka poroje z'abakinnyi, igavuga ati murabizi ko uriya mufatanyabikorwa wayo mushyashya Geruti yabahaye amafaranga, ubwo mu mafaranga yabahaye harimo guhemba abakinnyi, gushakamo umutoza. Ikipe ya Rayon Sport bisa nkaho igiye kuretusha ikagaragaza guhangana, nta gucika intege. Twagiye twubona za polisi ziza zikiruka kuri marato y'igikombe zigasigara, ariko bisa nkaho muri kuruse dusigaranyemo APR na Rayon Sport. Ngira ngo bitabaye ibyanga ikipe ya Rayon Sport mu gikombe cy'amahoro iracyarimo, shampiyona nayo birashoboka. Ubwo ntabwo ari byo gutindaho cyane, gusa muri Rayon Sport update zihari ni uko aka kanya ibarwa nk'iyatsinze Gasogi ibitego 3-0. Nibyo tuzajya tuba updatinga buri